wiase yesi bibi ankoka papa enye grede obi enim se Owura Stephen Atubiga yobi a ND Samanyoko ne de wakoma so pa na nansensensem eba ye yiwa free party num enu ntina amu akwato party ya na ana we de bebata NDC ho. Oh, me wo na party no ye wo eni that was a better party there since 2019 na ye papa Jerry John Rawlings etiate ye tra ne de koto na na so se ye pese ye no ye ti party eno busa sa de ntini ye kire ni ha ya je e wo NDC ni ma free se anamo na odi two party no e odi see party no enkoye eno kire se ye nya abotre because ono so se o mbese ye se ono kwa wadane ti de ma party na to ma na ire party na on see and ye se o mbese because no opejon da mani ma ma tempa anti ye se eni na so mu so san ko tiatia anka party we megidi se anka obe di mi signature beto so enunti ni dedicated party we ya tie ho ena nyame nkwa na me party ni baba ko ntini ti party mo kai se kedes ni bi no debre a omo mpanyimfo ekọ tena ho no mo ye tie eye meeting sometime ago so okay ya omo bi na ye no omo ene foot soldier ni soldier for no mo ko retirement ni omo bu ofu nyina na ya bomu ena ya ti party nyame nkwa me dia but me when just was say omo be sesa nyoma be koye but the way NDC ekono ababulu bia eni that your party nemo the bia NDC amamu no ekono e be the same omo sesa so want to say be who sesa ene there ye party ye alternative oye nyina ye social democratic party ye ohia for party nti ye ne ba be kire say the real value of the ideology of a social democratic party ye Atubiga o party no edin sama me biem National Liberation Congress Party. National Liberation Congress Party. Yenya nentia se ene day ND Samanyoko no age origination no atum enokre. Yes, I menya copy am pa omaje atum ena me da omase. Ame me da se pa me zaka ye. O she me Facebook aye ni je kete ya pa te say awari a so nware biom. Na ye di divorce na brewa wanya onfa ho die. Ti ene me obe ma se bi me da wa me ya da kwa me bo me ho ban because first no obi bia ahoma san me kon nti nyame nchade no me nyame divorce letter nti my happy pa enti wo party na bilanso bu sa me bi kakra ye hwe ho Oja Stephen. Yes sir. Ya ma otrinkwa me trinkwa da tunia nanu bia no twetwe nkomo na nsem bi hawo e ma wo kasa ye duru bi kra se opere na okonum tina ya man bread I biscuit and can friend say the two musketeers Rojo and Dr. Patawa mi bisa ke ko de emfasia na se ye share ba bia kra ye so no hwe na ohia ndendenden se what can someone ma party ya you afrim se o party a what ye wo na wo ba be ye leader ana wo be ye fry bearer na se wo be pem kofo a wo mbedi ani mo ama wo me a founder and the leader of the party, but like I told you, party ni our godfather, party ni our leader, party ni our council of elders, party ni our executive. I am just the face and the founder of the party. As a second engineer, V8 kwana, a nice size, a nice body, a nice shock absorber, nice. So that is what it is. As it's all bad, unya ebusiapa, we are the Jew our pa. So Sudan ya wesa for ma me no babati enti wabuafo no kedes na okan no ebi ni hwan no hwan mo me body ni daye ado party no be hu omo because kedes no ebi ye ya ne say ye jankrofo ye omo fra so wo wait e wo party no ye ka say chain na sa party no mo na decide who should be the leaders of the party so ya tie ho no ye members will be take that decision and decide who to be the leaders leading the party. So that you see a party, no, and a trauma, they say, for us, or the Coca, I had damn, and I can't know. It's the young party, damn, the party, and now, Obisa Mujadu, the young party, the leading exemplary life. Because don't forget, NDC, mother party, when you and I about, when you now found the Ebako. So, and yes, you papa, you be a mamma, but the rest of them I was there, looking at my mom, Babu, no. Mamma, your monkey, they was Babu the chop. Mamma, you see position and same bottom and fun quiet, bargaining
a young winning election. I mean, there are thousands of reasons. I'm about me, the Yenya to say, Yati. Enti say yen hwe dem say da ben na mba pa amanyokoro ntoma say wiase nyina ehunu say wowura Stephen Atubiga na manyokuo enu nie say de Ghana mokwa abato so amohwe na wontu bima no oh enche dia because yeri easy wo hon ma yedi kuka ho a kofa we bra kofa krata we bra yenya we but the metinya ka sit ni say yeni NDC the con pep that put me on record say yes wan kasa no afa ho adwen dada na nye ne ya na ho se kakrata se you free party mu me say yes suspend me nti suspension mo na afa ho adwen ho there be ta utuma abruwa na okoto wa say di say on fa na be man so no o se tembia sa wo ware say di o ware atachania na utia wase na wase kati o say wa riya na je miria na wa kope ba fan etinchen indikani yaye kwadu okrana so na ho ma banka nipa yera sebi wasma o kan de mu odu o wari atachani na wase hia wa na wo ye odan sana ma wari NDC ni be MDB ya na ebinimo abro ni be yenti ya suspendo so a emeso mi se dia ebetinya ya sa nti me so ma pe oba afofo tinchen yo me ha oba no ya kono na ma wari no se we de ye nyantra ye nyantia but name me kesi o say vote na year 3 NDC me 29 years na me you know without me vote no NDC entering the power Chrome has it entering en first round yera Atubiga ye beda se na tie say NDC fro a onko ho oh NDC premier the party structure nature omo me party structure na be kasa nyame on se so mbenya flag bearer na me flag bearer ni dey nkomo so far NDC party structure ni na chairman na ye leader of the party chairman ono so ni national chairman na be kasa yo yera Atubiga ye da se pa anwumre kwadu yo Stephen Kumasi organization ma jama why ma jato me so why no problem me ba the team na so executives no as a matter of fact Alaji is from Kumasi our which of the vice yes the vice chairman Kumasi wow you organize it or something your hini yes nti wonya kasa waje to the right and the to year obeba your national vice chairman Kumasi your san your hini so wa wow Kumasi hono yes Stephen ya da se pa anwumre